Dobar dan, prijatelji, i dobro mi došli. Pošto smo već zakoračili u mjesec maj i uskoro nam se bliži jedan prelijep praznik, a to je Mother's Day ili Dan majki, ja ću tim povodom danas praviti jednu čokoladnu tortu i dekorisat ću je u obliku srcaste korpice sa cvijećem. Ako ste zainteresovani, ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako to ja radim. Prvo ću napraviti koru za tortu, zato ću koristiti gotovi miks za kore. U to ću staviti sve potrebne sastojke, tu idu jaja, voda i ulje. Između smesu hleb i pošto nam se šporet ubio, da se stavi na pečenje. Prije nego što stavim u rernu, treba ovako malo stresti da popucaju ovi balončići. Dok nam se kora peče, u međuvremenu iskoristit ću priliku da napravim fil kojim ćemo filovati tortu. Zato je jako jednostavan fil i ja ću koristiti šlag, treba da bude šlag u prahu. Želim da malo više rasvadim, ne morate, ali jednu kašicu šećera. Prvo lagano da vam se prah ne digne, jer vam se to kad desilo. I onda povećavate brzinu. Na sobnoj temperaturi, da je ovako malo tečna Nutella, sipat ću u ovaj šlag i onda se treba ručno, lagano izmiješati da se smjesa izjednači. Ok, kora je gotova, ohladila se, sada ću da je isječem, da je napravim u formu kako želim. Prvo što ću da uradim je da je prepolovim. Sa nožem lagano ću samo da zaražem otprilike na polovinu. Evo ovako. Onda uzimam komad strune, tu gdje smo zarezali. Idem okolo i polako vučem ka sebi. Pažljivo, nemojte previše da prstima pritiskate da ne biste ugubili. Uglavnom pratite gdje ste s koncem. Samo lagano vučete konac prema sebi. Ja sam prethodno već napravila od papira, to vam može pomoći da isječemo tortu sada u obliku srce. Pošto smo sredili tortu, sada ću odvojiti ovaj gornji sloj. Ovako, stavit ću ga sa strane, jer ovdje ide sada fil. Ogolit ću jednu bananu i isjeckati je
u kriškice. I sada ću poredati banane. Preko toga dodat ću još malo ovo rest fila. Sada ću staviti drugu koru preko ove. Preko ovoga sada ide šlag i dekoracija. Istopila sam malo bijele čokolade. Ću staviti u ove vrećice. Na dnu ću isjeći ovaj vrh. Sada ću da izlijem ovu čokoladu u obliku pola srca, ovako. Tako, sada treba ostaviti da se ohladi. Kada sam završila prvi sloj sa filom, nije baš ono perfektno pokriveno, ali to nema veze zato što ću sada da korišćem sa ovim drugim filovima u boji. Evo, torta je gotova, nadam se da vam se sviđa. Ovakav motiv torte može se iskoristiti za neke druge prilike, ne samo za Mother's Day, na primjer za rođendan, za Valentinovo ili ako želite da pokažete ljubav voljenoj osobi. Ja ću ovu tortu posvetiti svim mamama i ujedno im čestitati Dan majki, a posebno mojoj najljepšoj, najdražoj i najboljoj mami koju volim najviše na svijetu. Mama, volim te! Hvala vam što ste gledali ovaj video. Pišite mi da li vam se sviđa. Nestrpljivo iščekujem vaše komentare. Molim vas, like, share, subscribe i do nekog drugog videa. Bye!